Hak panikong do ngarap kajing sukya kemensim. Namar kini ki kijingja. Ngakuan penkin mau ya gitu gilai tili ki kenhun. Kapaningkong ni kenhun. Kabak pelong ya ki banja. Kabaan ni kenhun. Kabak kipet kai ya kijingja. Kabalai ni kenhun. Kimtip ke kabalaja. Ngan keli dah dia. Bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenhun hakano kabamangi ngihap langi hap ka kenhun ka banikong ka pelong kiki banja nangi hap ka kenhun ka baar ka bangi petkai ki jingja nangi hap ka kenhun ka balai ka bangim tip ka ka balaja mangit scam makipai ba jong constituency ka bangami khmat lemba 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki artali ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bar ka baar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por berlit bangla sim karai bangan susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk nya kamai jingyo thia nga namar ka jing sisa kadon hapo chunga hadir mula perkhat mala kelatia keladem ngasmu baka penrem yang asimat nomor kadon kejingong baka jing sngap kadai kejing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin sngap tengah sengo ban penken mau ka klemat ka bangarung ban penyesno na dia siya kaseng VPP ngong baka no jing sngo thiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat baka di ka voice of the people party le halor kini ki jingja paro nganut banong nganut ban pecisan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsa tip ya gajing sisa baro tenrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media sapi pai ba kamut ban pensothu bakla ya phi kamut ban dalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdon ni ngidon bit thik gajing themu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta sata ka thong bunyalam ban pen kladur ya gari bargajai pen riu jungi ban pen kladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat shaki ki baba bachil bakham ba shu pai ba bi ngada bachil sokhya ka mensim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai ga jing sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halenti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno ki don kini ki bang kuat pen pau pi ki dei ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor ki don ki jingkermen badai tang hau pra ngina mon rai ki jingkela ngamsok ke mensiam nomor ki don bong ba ngin let no ska UDP ngin let no ska kongres ngin no met tabut shu lani ngin let no ska nota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banuan sipi kong pai ba ngakuan penken mau baka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banganga de pan persya hakmat ka sisi bangadap ong iki baka ka ba pipirai nganong la ban menjur barke ka ba persya apo ngan persya sabar namar ngan sngau dia kadang amle kong ta nga sngau ba penken mau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu kau put wada biap bonsian shoban mat ya kejingya pasisha ngan penken mau haki por ki senam blalit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok si senam hadin ba ngila job ya ki amalia dengan sukun ngade ubreu biasa bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau bi ya ki pai ba
Kiba jit nga klem pen ketram. Kiba jit nga omnang tak jiman toy jo kismet. Kanu kiba it bathoy kiba chabar konstituensi bradon ka vote. Kiba don ka jing it ka jinget ka jing shania par ka jing kermen hanga kumno mikmat. Kumno wan shet kalai ki. Kawan ka jing tenra nga. Habang atia nga dem don jaka. Ka kentin kawan na shandet ka boong. Mame lada metip yung jing sisha, bat met ngap yung jing sha, men bam yung jing perem. De mat kadao. Ngasngo banga di ban wan shapi. Kung paiba kamut. Baka ni ka bangin wan by 2 EP, bang na isi iba arden. Dan yang isi ya ka VPP. Kung mga laong yapi. Bat kini ki parlok ru, umday bangin mi no na hupra. Nginumi no upra. Namar upra ingit umday ujong no. Upra uday jong ki paiba. Stang de ki paiba ki be ingi kata ngin haban mi. Henday nginom priang pat dakumay pat. Ngakuan pen pau yapi. Ya kani nama supia pra kemersiam. Dia mat kadang pen ken mau. Ya ke jingja hapo konstituensi ke jonga. Ngalayat de ka constitution henry nga ong yaki ngam sim persya. Ya kini ki candidate ke bapi pirajit. Wala dangim don benta hakata ke jing bakla hak jing jet ke jongpi. Hak jing decide ke jongpi. Henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jongpi ban pen baha par ke jat penrio. Henry i Dr. Batskem Badon burung ipen sutu baklai pai ba nei pio ada kabor ngadon hangne ba ngakren menta kau pai ba lembaga video with my responsibility and authority ban persai nreng ngadon keji perkat atau kopor next day ka bai Dr. Baskem da burung ila kren pop media persutu baklai pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution correct ngako ban kren da ka basai piong bau badel bot u kham puli constitution u ya light na constitution lada dong kam ki jing pen dong kam jing dong kam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskem no kam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako ban kren pi dak basai bade mo pi bo pen Kenya constitution ya ke ga basut de pi ya ke ga pen biang ye pi ka biang ya ka bade ki wei kam de ya ka bade ki wei di go bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 Kanika kran shai hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency ngina de banle na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain le piong bat hanaba ngala bakla na constitution kanika ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that Halor jong recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but jing recommend jong kalong basai mga jing start jong election jong state election committee jong CEC banjit ya ki brio ki ken item but ki badai tam lega ba small pala pa ba umpat juja ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party umpat juja ko bau ba apply na po jayao and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fingla ba pen jubab ya kata kajing keli jonga ba ke ga procedure joka party ka ba yo brio bangi recommend na po jiao pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pa tangan ni koi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon na partai ban tho exam po DSC ban declare pat hapo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai banete songkurim ban don ke engagement bat kiwei ndrei ya ka wedding
Nani kerja tho pat sekiwi kata ka bamla pan pedang kerja tang hapo VPP. Hatu katakan sengap kipai ba na bro arti konstituensi na pentor ba na mau prem ki ong new MLA boleh basta ujob tang arsin u persamaan warna brio na po pentor siapo mokhar o na po pentor siapo jiao 19 jiao konstituensi ko bahap ke jiao mau prem baru persamaan warna apa na po mau prem siapo mokhar pentor kan dia bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong hipot balit la fi bakla ki MDC kan dia gajing sedang bat menta ma pihi bakot ya kani kajing piar jemut kajing ya klum kajing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bang penpau ba Dr. Batskem baron brom hatu fi bakla ma pina nga bakla mga pat ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban penkesan ledi deban penremeki hendai tamban bet yodo sembai jong kajing pensutu sapi ki pat ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pat ba hane hadim ki pat ini ke video kin sedang perkhat kinomla ban sulit cakabat tap election nak kajing songsit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ban kan thoi ko parti nomor lapan khai ko parti lembaga mayan belai lembaga por kaya jong belai nginum la ban lekai nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang anang don bat kat bang inang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi patnut ban be yangi napo ka party nginai kawi ka assurance badalile kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalileiru namar ka jingja jogga selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kunta terterngin sa puli ya ka ngakuan penpau umdei manga Dr. Batskem Barden nababurong kum presiden umdei manga balik chua sepu ka media balik banyak tu ikam yeng dai ma pi bam simla burom yang aku memeli ubadai wei pat ubenta jong ka VPP ngalong hakasngi spotrik bat chua namar kharsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee ban hane ka sira da kirai ka boyong ni kirai ka bali ngan karshan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim jonga ngadon bitang ka nongrim henry ke ka bapau pat nakaleng jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya namar yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar kadau ngakuat penpau nakaliang jongi jongpi ngatrai pen pediang bak ngimong ipi bapen parma pe ni kecing bakla lagi skua ipi lada kadika sur jong upat ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ke video bang penbi long slur ni don kapor bangin ai nak batai jongpi upai ba dong up community ya ke jesu bat ke je pa ngin kloi ban map bat ban kletno lada pi kloi ban ong bangila pediang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not banong bat ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko apa kemau ban penpau kindiat kai ko baca dawo buromi pi pat ba namar Dr. Batskem la penpau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tambah apa pibat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CEC hakmat jong baro ki badon bad hakmat jong pi pat ba lembah media bala ka long sya kunta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam deka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu kiwei
la kontradik daladi kum presiden barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra belai jayu pon nong krem tang wei pat upan tu kata kam di favoritism nyap keren ni jing sha na mar nganget waktien ko ong ba jing sha kan penmong bar kanung dei taman penmong kan plat lu ngala je di kalenti taman penmong ngam sim lakaran jing sha penmong ai tei ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing sha nga kalong tang ka jing sha kan plat lu jayu how ko MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pinsadon ki kentien ki ba pinsang ban defend ila dia nrei eang nga keren ki jing sha nga ken mau ki por ba nga declare la dia bangan rung sya ka sengpra la bus borok we gari kasi jantia de dang la ong pat la no pin pudiang yang pin welcome yang pin receive yang sya po ka sengpra nrei ka ba so thamula ka bang so ba ki ong pihapan resign chua namar baka party kalau babakhoy nga I always believe in letter and spirit mnei takaktin ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice ten mar kadau jayu yang sobangan rung yung ha resign tengah la resign mga buro me party nga res yung jigim chunga hapring maile barki ki babun ba kita ki high rank person mnei ki high rank person ki kropati nga res yela dia Rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya ngadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na pereng ki MDC ubralit na ko party su party but uklam resign tanah party uklam resign pat kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal bot nong rum but UMDC jong not chilong ngako man bu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngaku bantep atau kani gadai katakan nong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kataka high level attitude nganum pedang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bikin penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba panadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kidon ki boong po social media hana bai ba dal bot nong room ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long bamla ban priang batang ublay ubatip iki baro lada kalong siya kumta mapikong kipay ba pan ya ka application joylok jonga bilada ban tap sipok state election committee hangta ta kanum la shu bangan ri ngamla shu ban thok ngamla thu shu ban jeler hakmat jong pipay ba tiga ko aru ban pensai kata ka bang juong ba mana kiren san election ga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia mako pan power ko basay amar ta daw nganumi daw pra kubangalong bangan rung sa party kabanganong kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar ki ong ba ya kakam jong ba adal bot nong room en saya keren indradap KMDC balay piti mo na keren menta balay film don por wa nomri tengen nak jibom don por kabakam koridor menta kadi ki keren desuk bangila ban cupat ba da kowe kasur kowe ka jemut bat kowe karay kajing keli menta kalong kami kani ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kam ya nam tak aja mentoy jong no re jong no ngano maila ngam dei urang ru politics menen ngadon khat nyu senam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya ru barung politics la arpo senam la arpsan senam henry ngasongo upai ba ngadon gicingit ke baskem upai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngiku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai son penkut ngamdo gajing sun ngamdo gajing isi nginang kemilinti banga jukren berbor hamana kirin san election bangi scam menta ngisong sngai menta amdi bangi tong politician mdi tang noilam joko VP ngila yo ru ya kaban i bergut bernget ya nong elam uban nong elam jong kacai penriu ka pateng ka panangwan ti henry ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba nganum keren
siya kipat ba na mga adep kular na mar kipen tut kipen mong kipen kinyobeng yo pai ba blajit ya kum MDC man swab kum MLA man ta na ka ba kiyai lat don ayu sendet blay hap dayat lat kadon ke kaba hadukan no kata kaba pelong ya pihak bani lat na kum MLA tang bani keren tang bani selok ru nampat jiwe lam bakla bat ngam num syairu bani lam bakla namar ka politics kadika sendur jauh blay kamta mo bagitip ini ka voice of the people kadika sur jauh pai ba ka bamudru kadika sur jauh blay namar kadau hasoan penkut aku pen kenmau hani ke kendiat si nilai ko mo ong ha basrang juli ko video mapan kenmau bang ada berai kut bang samjar nilai ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki badanang hani ka pol ban kamtam yani ka constituency arteli ka bang lami khmat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency bat menta kumu MLA 17 North Chlong constituency ki bayak ta lang bakini ki arteli constituency mokhar pentor bat ka Jiao mo prem unum don bala mang persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbarsno ngala keren bapai ba ha ka bedai bani ka MDC khamtam di ki arteli constituency ngan sakren tede matadau kamtam yang ala pensong dor hari ni kendiat si ha ka bedai bat ki clippings kabla pen lemba ki YouTube repair ka bedai ka 2 years ago Arsenal belalit no ki pen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago tede halo ta kanong rim ka pen klumari upai ba barki ngai i po comments baki ong badal bot pidi khun cherang ka mi pila kloy bane suk pila kloy bane donlang ndai pai ba ngam kwa ba manuru banyak lam bakla ya pi pai ba nani mangaru dengan sakap jaru kalong bay dan bata lam bakta ka jelam bakla di mat kadau ngong bakini ki dei ki bam dei sisa minang don hapreng kejing sating ban penbek ite kerum kerang ndai ka bol menta ka decision karai ka dei ha ka parti baru tu tendai nakaliang jungi ni sudai bangin one part semba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya jing sama ko apan kan mauru ya ke ga bayong bastro haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate adin pada ban file nomination ngafrai baro ngi lembag YouTube lembag social media ngamdal jik persya sa sisi ngapan pau ya ngino ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat ka Jiao mo prem ngamdan kanu ka jing persya yete candidate ndai nga ko am pekren nagabasay banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumway ki le da kumway tiba ka mas ko atong persya kidet ya kami nakasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagawai bat kamukhar pentor kajing keli mata hawa piyai na po 17 North constituency hawa ngi recommend ya karteng ke jompi obri ka Jiao ban mo prem piyai na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend bangar ko memali bat scam kata ndek ba suling ngo pat na po ka Jiao ko bangi recommend ya pi i ba council chen ilalit direct sa post ya klemya lemba constituency ka bunkat ka ba constitution ko ang bari baniyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, nging ladap, ban padap kamram, kabasulingo pat balay pia lendat pat, klam da pentip e constituency, kapta mo bangadon mengaku representative. Ti kawan kajing bakla pat sa liang ji basrong. Lapan menapat na po mokhar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas i bastrong direct sa post ti. Klam da lembak constituency committee, ngakren kani ban syai lam ki para member baro. Joka 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne persya lo jong party kamtam mari ka por ka baki pai ba but ndai pen kre election ndai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de matadaw ngayang persya tengah ko pen pau upai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny bafi apply arteli ke tiket bila mana apply bro lai putuli ki constituency ka constitution ka sa
Hendai tambah penio opat tangkawai konstituensi. Ngindal jikang kata. Hendai ka pasuling opat kalong balai pihak baliai dandan. Balai hapan buri. Kani ngam ong bagadi ka policy. Jong ka party kani nga keren syai bit bagadi ka conspiracy. Purely conspiracy. Kau mut ba kabadai ka jingya salah. Salidat nangaku memeli jong ka konstituensi. 17 not. Tengah kuat pensyai ita. Aku aruban keren. Ya kawai ka banta. Habang nga keren yang di kajing syai. Habang nga keren ya yang di ka banta ban ay kajing syai supay pa. Ban keren di kajing sisya. Kung mga loong yapi. Ngila pelong ila dia kung musambay. Ubalayak. Mut ngila kendu ila dia. Kabamut. Lalang aday bandu ya ketiket. Nakaparty. Lani lakaday. Bopay ba unumon syu. Lani umsanya syu ya nga. Hagipor kisi barangwan. Compare. Henry ke jing sisya. Kanong rin. Kaday banyan. Barkaday banong kabaskan. Dia markadaw. Ngakuat panpawi pi. Banganong compromise. Yakiki ibaro tanah kadaw jong tiket. Tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanong Wembley. Lani mentah ani kipor kibansawan. Bar kabakut ngakuat pan kenmau. Tangan ni kuwi. Wala paring ni kije piar jembut. Yanga klem kha bangan syet kala. Ban ngam judani ru ban hikai. Nakayeng kesem ban syet kala. Henry kalong tang di kuwi. Mga bat kayeng kesem. Ngenai ke jingkersan bapura. Yau pra nakani ka konstituensi. Hani ke MDC. Hani ka bakwa ban keren syai kedar. Nam kwa banyalang bakla pada piu. Pai ba namar kamon. Kadai habi simet. Namar kadau nga ong ye pi tang ni kawi. Kung ukupa jo ka konstituensi. Pilang don kapor. Duai. Puson. Bat bishar. Bat habakadu. Pinsala ban sim. Ya karay. Tang kata. Kabang kuwa ban kentui. Pai ba. Namar kalian jonga aku mga penpau. Banganum kuwa. Ban sim bantah ban di konstituensi. O bat kani ka MDC. Kung mga penpau po ka CC. Kung mga penpau po ka media. Kipor balit. Namar ka jingle. Sideline. Jong ka party yang aku memilih. Namar ka daw. Nga kuwa penpau. Bang kuwa penlong. Ya kata ka jing sisya. Baka nong rin kabanyeng scam. Baki noelam jo ka party. Kiday ban realize. Ya ka jing bakla. Maka ni kamday ta ka mistake. Kadai ka blunder mistake. Jong ka party baru kuwi. Kulish pun.